Egor Panyushkin, Russia. Россия! And the drum gives him Mr. Perry from Ireland. There is also big person from the European Dance Sport Organization that comes from Ireland, and we are very happy that Mr. Perry and Mr. Ranking place. The trophy gives to Mr. Tobias Moore, technical director and Mr. Gaborju wants to $250,000. I'm so happy to win this match because he's my friend, Mikaela Laurenta, and during a long time Mikael is high level, me under, and I'm so happy to win him. I live in France, and in south of France, in Slovenia, Portorož, a very good city, and I love sea. So the organization are very good, and Daco, the organization man, is a good friend for me. For championship in England,
I want to win in double with my friend Mikaela Laurenta, and in simple I want to be number 5 for progress. Yes. Se mi je zelo dober, prvi set, 6-1, je dober. Drugi set, 3-3, Dobro, da se veliko napaka, dvorehe in dober je peker, pa nimajo enike, nimamo se, pa uduje se, slabi je psa, si servis, potem sensi, on je drugi set. Potem tretji set, se napaka, vse napaka. Vse velike pehe, noge, vse uduje, slabi je krava, na pamet. Sredstva, one. Jaz moram reči, da sem zelo ponosen, da so gluhi izbrali Portorož. Včasih ne zavedamo, kaj to pomeni tudi za gluhih, ki so invalidi, ampak se ne vidi, da so to take invalide. Jaz bi želel, da se vrnejo sem, da pridejo tukaj, da organizirajo več turnirjev tukaj, da so več prepoznane, ker tudi to zaslužijo. Kakšno podporo lahko pričakujemo drugo leto, ko bo Portorož gostil Evropsko prvenstvo gluhih tenisačev? Kako lahko se na občino obrnemo? Vsekakor je moralno podpor, ki je zelo važno, bo in tam, kjer lahko občina pomaga, bomo brez skrbi pomagali, brez skrbi, to obljubim.
Torej, drugi mednarodni turnir gluhih v tenisu Portorož 2015 je za nami in smo zelo zadovoljni z udeležbo, kajti moramo vedeti, da je se pravi, kar 9 igralcev je izmed 30 prvih iz svetovne teniške lestvice gluhih. Kar pomeni, da je bil turnir zelo, zelo močan in nekateri se verjetno so se zaradi tega odločili, da ne pridejo k nam letos, ker je konkurenca bila res strahotna. Videli smo vrhunski tenis, kaj sem najbolj vesel, da smo pritegnili sem vrh svetovnega tenisa gluhih.